e whawhela atu tatu e Kalesia tele California e sau tele Kalesia asfitu tu fio mai ia whapea fo ia i la tō umalawa tatu whela i lunga le ene fo i sa pati a tasu su ina whaatasi la fionga le atua o nei fo i vai aso na pe ona tatu manatua ia sunga to ina fau ato au kuso malona ainga a whial malanga maliu maleoti lo whenga iai ma whalewelawe nei vai aso ia lo whale atua ia iai lo na nganga e wha maise atu la inga whanoa noa le sunga fōrito ina e alau futi soli sunga to ina te utupe le Kalesia i ukaipa o lo whapeona whenga imta o tonga whalmai ia lo whale atua whate se atu lo ranga pa ia lau sunga to ina soli ia lo wngele atua ia lo whatafa ngasi i maulo malosi a walinga aluenga lo e whenga iai ma lo wharatua ia whai unga ato fo i maulu alo lau whainga aluenga le atua whai whiau o le tala ingo le tala lei o tatu le sona vaso nei e whautu ina whapea o mafua anga e lima e awai on tatu pei o ke riso Yesu i le tala ingo le tala lei ai puno to wao mo le tatu talo ma tot fafta ile atu le auto singa neva yaso ma fuan ma to dia mai le nei tu la lo sapat pa ia e wilava lo a fea ia a ingo lo ona e fau ato o kuso le malanga maliu maleoti ia lo fole atu e ma to talo atu pe mo ila to ina ia lo fangia fa tasi lo o fio fa mai si atu lo nga pa ia la inga fa no noa fa lo tele a te la to o wale tai au fa au no to e fio mai ai ma to e felo ia i mai pelu e ma to ile aso to e tu ma to talo atu mo lo one to ina lo futi soli ia lo fole atu fa fo ile ma losi i lon fa tafa ngasi o whenga imta o tonga nei vai aso ia lo fole atu fa tasi atu la o fio fa manuia fa malolo ia to i fo manuia mai le fale mai ia la unga luenga o wale atu fa malosia ma tau singo fa nau la fa inga luenga le atu fa lo tele ate la toma o wala unga luenga tali ma to nei tu la fa tasi mai lo ngang pa ia ia vi ia oile swafo Yesu amen le sona valu neima o le mau au tu o tatu so ngal vai aso nei ma o le mata yom tau pe i valon fa pe tol suma le ono o te faita wina fa pe tol suma le lima o fata amilo Yesu i ai uma ma fa o ai wa o i ola to sunako ma ta la ile tala leon malo o ia fa malo lo fo i mai umo le nu si la fia e ia le moto tangata ona muti vale ai leo lo na alo fai a te la to ona wala i loa i la to matu la fo ina pe o mamoe e laiso la to leo no tato wa ia i le ngaluenga Yesu Kiriso a ia la langi nei sa fata miloi ia ai ma fa ai ma o om tala i tala le sunako ni mfa malolo ia ma ima ona ia si se latu le moto tangata e mafatia lava te lo maftianga e lai no muli mai a Yesu Kiriso ona muti vale ai lo na lo fo ia te lato maftia ma lato lai lo ti ngalo langi ang sala lo iai o pe lato ma moe e lai so lato leo e tato te va ila ile ma fo anga mua e a wain tato pei o Yesu malana ngaluenga malana o unanga ile ngaluenga na fio mai ai na ia tong yola i tato ole mafonga momoa tato te langona ina ile o langa mafatia o lo soifua mo laita ngata to tele o langi au e mafutatu au e tala atu tala leima e muli mawina me o lo ia to tele o tangata o langi o to telo ila to e mafatia i poponga mafatia i fa mai malanga maliu maleoti yo na fe ni so ai o tato no e fa malanga maliu maleoti e fa penale to tele o tau miliona o lo mafatia la langi le aso maso umalanga o so i fomo tato lai penana o ifo le ngango Yesu Kiriso au ia tala lei mai ia
mafuta atu le moto tangata au le yo mai le sa tauro na ia longo na ina lona alofa muti wale ono lo maftia la langa tangata i maftia o saifuanga tato te vai il faitau au fai o tangata matitiva i la langi e faitau miliona initia tu sama le fitsu martolu miliona tangata matitiva lava momoi po le se me ai fitsu martolu miliona moi po le se me ai i le aso ma le aso i initia i Mexico limas fulmontupo miliona tangata matitiva fia ai i Mexico ai American Air tatonu tu sama le fasu ma lona miliona tangata matitiva lo iai i le telo tamau ainga ia tunu lo tato iai e New Zealand ma Australia ma Europa ma Amerika ai faitau miliona tangata matitiva lo iai telo la tona o whanau i la luifol o le sumal valu o tau sanga la to matua e faitau miliona whanau o lo whapeona moifia ai i o lawe tonu atunu tamau ainga e Amerika lo tato iai ono fa mai coronavirus lo whapeona pesia i lau langi on ponei whapea mai e uma netau sanga e o whapopo lesi fast fulu miliona le onas fulu miliona tangata matitiva lau langi le tato telo inai ga afia o lau langi ma le toa telo tangata ono le wha mai o lo pesi taimenei tato te vai tangata lo mamai ngase e o lo mau al wha mai o le cancer e tu sa masuma valu miliona e o lo na mau le cancer tasi le lua afe sumal valu tau sanga lua afe sumal valu e tu sa male afo ila tona sumal valu miliona o le afo ila tona na mali liu le cancer ile lava tau sanga a ile tau sanga nei i Amerika e tu sa male lua miliona 1.8 million e mo le cancer le tau sanga nei tatou te ilo nei le to telo tangata o mai manga sengase ele ngato le cancer na o isi fa mai SS ho fa peona ma wai tangata miliona ilo langi i fa mai la fa yo e mali liu i tau sanga i ilo langi e ofa le malimas fulu miliona e tau sanga lava e o malimas fulu miliona te hatau e mali liu e le tau sanga ma le tau sanga e o mai foi le ne tau sanga o malimas fulu tangata o mali liu lo latu soifua e tau sanga nei e tatu tole nari o telo o e mafatia le tiosi le silatu Yesu le moto tangata ono ifo ele o le anganga muti vale lo na lofa e ono o tangata o lo fa peona lai loa maftia e pei o se o e leiso lato leo pe o mamo e leiso lato leo ele ngato o fa mai o e matitiva o e maliliu ia o fa le lavi fa forse lo fa peona mali wai hisi 4 miliona ma le telo ma foanga e maliliu wai ia le 5 miliona tau sanga e tato te e loa nai ina o ia Yesu la langi nei sa ia fata sia tu mana soma fa fanga il moto tangata lima afe ia tama ia mai to fia afe o tina ma fa nau ia reto lima mai e lua ai le fa pena fanga il moto tangata Yesu ia reto mai ai o ina o ilona fale mo so na tau ma fa ile o Yesu mo so se la to talo ma parsami bisu poma Kentucky Fried Chicken ne ai o mea lava sa fanga i Yesu moto tangata ia reto mai fa tonu ai Yesu on so ina ia fo ato me o toi ona ma wailo ato sumalua na sa fa nga ina Yesu mo na so e fa mai le tomata perfetta ele no waita lantu singa tato te masani ai
o ia le valauina e le atua ua le faafuaina ma le taʻitaʻiga nu o le atua le ekalesia asofito e toe fio mai i lona amataga le tasifalafafā amaia e tamaitaʻi profeta le nuaita na o le auala lava keriso e faamania ina ai ma paʻi atu ai i loto o tagata sa matuā atu i latou ma naunautai mo lo latou lelei sa mafuta atu iesu ma naunau atu mo lo latou lelei na faaalia lona agaga alofa i lona soasoani atu i o latou manaʻoga ma ua faatuatuaina ai o ia le moto o tagata ona ia valaauina atu ai lea e mulimon mai iā te ia Ministry of Healing nei tulau se lau faasumartolu e tatou tavaia i le galuega a iesu e mafuta atu i tagata ia ma ia agalelei tagata ia ma mita o latou manaʻoga ona valauina atu ai le ia e latou e mulimon mai iā te ia o le finagalo alofa na o iesu e alofa i tagata o valauina la e tatou te talaina talalei e pe ona ia faia e finagalo le atu ina o tatou alolofa foʻi i lalolagi o tagata o loo mafitia ae te tagaʻi ane i ai pea e ui ane lau taavale mai e moli maulina ia tele home le se auala me nonofo ai atou ne tuana atu ai sau tālā ia wae soasoani mo i latou aia i le finagalo le atua e lē ua na ona e ave atu e io o tupe po mea ai e fagai ai e faapea ona e talaina atu e latou aua o le finagalo na o le atua e lē na fio mai iesu e lē na ona fafaga i mea ai la le tino ai e faaoleina mo le ola e faavavau e famai le faataoto tau te masani ai le tusi o luka ona taupe suma lima e le mamoe na se ia ona tuai le le ono mamoe ana mamoe uma iwa suma le iwa ia e toi foʻi atu e saʻili le mamoe na se ia mamaua mai ona faapea atu ai lea i lona aiga manauō e io mai na io tatou fiafia ma oliʻoli ona o lea na se a ua toe maua mai o le na le iloa a ua toe maua mai ona tele ai le o le oliʻoli faapea atu le iesu e faapea foʻi ona tele o le oliʻoli i le lagi i le tagata agasala e toʻatasi ae salamo faapea ona tele o le oliʻoli i le lagi i le tagata e toʻatasi ae salamo e le fiafia o le atua i lona agaga ina ia faaolaina tusa pe toʻatasi agasala ae auina mai iesu ina ia faaolaina mo le ola e faavau tusa foʻi pe toʻatasi e faaolaina ma taliaina o le maliu i iesu e faapea ona oliʻoli ai le lagi ona o tagata o toʻatasi ua aogā i ai le maliu o le aliʻifaola mateo mataupe iva tatou te masani ai faupe sumatasi ua iloa i le ʻaufarisaia ona latou fai atu lei ona so sea le mea ua ai faatasi ai la outou aʻoaʻo ma le aʻutelona mai ua agasala a ua lagona iesu ona fetalae atu le o ia iā te i latou i le aogā le fomaʻi e malōlō na o e mamaʻi ina o ia ina aʻoaʻo po o le ale uiga o le upu ou te loto i le alofa ae le o le taulaga ua o te leʻisau e valaau i ē a mea o tonu a o e agasala ina ia salamo o te loto i le alofa ae le o le taulaga i le agaga e fai i le galuega a le atua e lē ua na ona e talaʻi le talalei pe te agalelei se tasi a o le agaga e fai ai e le agaga alofa e faapea ona talia ina ai ia lou agalelei ma lau galuega lo e faia mo le talaʻiga o le talalei o le sivaega nona lua le mafuaga nona lua e ao ai ona tatou pei o iesu keriso i le talaʻiga o le talalei o le upumoni aua o le galuega a le atua e faaleagaga a o tatou o tagata agasala e lo te manatua le tala i le fine Samaria na faapea ona na alue utuvai mai le vaieli ae fetaiaʻi ai ma le aliʻifaolo o loo faapea ona faatali ona so o loo o le auso e faatau mai sa latou mea taumafa i le aso ae ona o mai lo le fine Samaria ona maua le iesu le avanoa e faapea ona soasoani atu ai le fine Samaria i ona maua le faaolotaga ui atu ai le o le auala iesu i le fine faapea ona aumai se vai se i ouina ai se i ouinu ai
ia e tali le fine lea o whape mai e pe whape whio na e whai mai se me e inu e a teao o le whawhine Samaria a o oi o le Utaia o wai le ini me whi a vea a Utaia ma Samaria tali lea le fine Samaria no tangata ia tangata mai e atunu o fo inei ai Asuria no a mai ia no fuai na wa ai fa tangata to Israelu i Asuria ia to fo iman ta whianga na avi Babilonia ia Israel ia Sayuta ia ono foi ai tangata mai isi atunu tono no Israelu ma lo fo nu o nu o le tua le la ia tangata ia tangata Samaria e tapua i le tua ia e esen me tapua ai e le mai i o Salema e ese le meta foi la tu tapua inga mla e foi inicio la tu tanunga e ese mai e tu spaia le ona to elo o Yesu le fine lea a tali mali fine racist ale tali le fine lea e a foi ne fai longa lanu fai longa tangata e racist le tali tinale fine Samaria e no foi i tono Israelu ai racist e tatolo ngai e foi nei e tangata la tu tapua i le tua to telo tatou e na fa pe tatou te o tatou fana o le tua e tatou te racist e tatou te is tangata mo tatou so foi isi ma tatou te look down isi tangata ono me o mai ai e fa pena le fine le ia Yesu e o normal ona iloina o le li faola lea le Mesia lea lo fa peona ia le vai eli ia ona tali atu le Yesu fine lea a le tali e Yesu e matua i vala lava male tali mai al fine e ataia mai le Ioane mtau poi fa lo na fa upe sfulu o tali atu Yesu i le fine o fa pe ati ataia ana e lo le me foi fua le atua ma le o fa atu i ate oe au mai ate o te inu po e ole mai ate i ona fa atu le e ate oe le vaiola e tali Yesu i le tali ale fine le fa ilonga lanu ai tali Yesu e tali fa le atua tali le fa le atua Yesu fa pe atua ana e loa i le me alo fa le atua ma e loa le olo fa atu le olo tal noa i lunga le vaieli se manu e tele ai se manu e tele musu ai lo fa pe ona e tali mai le mana onga ia se manu te abati ate oele vaiola e te ola e fa va o nata to tilo inai le awala fa le atua e ui atua i tala lei ia tu sape a musia tatou pe tu mai tatou po la winga fa la lani o tangata pe fa ilonga lanu ma ile ama ia tatou a tatou te tali fa le atua tane mena na tali atua Yesu ile fine lea na mafu ai na amata ona open mai le loto tinale a o tata no atu le li fa ona ona fa atu lo o Yesu tinale e to tele Samaria le ai le famtalanga le o he u fa tu ia tia ona upo le fine le o tatu va ai le o tatu no fine le ia Yesu no tatu no Yesu le Mesia le o tu wa lo va ia alu ya o tu ia ilana ngalwe nganso e fai ya e alu o ta mo ele ilona ai mata o te o mai so to vai pero Mesia leana o fai lo mai ata o me uma la bolo olanga a o tu ia men sa fai tu ana vai sa musuai ya vesi pu vai mo Yesu tatu ele inai a tatu o ileli tu eso tatu inga fa lo langi fina ngalo le tu ina ia fa pa ia ina i tatu mo lele yo tatu mo le anga moni fa le tu no tatu tanga sala ngale tu fa le anga ma tatu fia ngale tu mo tatu tala ia tala le pona na fa tu ne tatu Yesu ia fa pion tatu mana o mia le anga pa yo le tu ina ia fio mai fa pa ina tatu e fa le anga ai ma tatu nganga nai i upo le hola alo upu tatu te le ngai e pe o le fine Samaria i lunga vai eli e nisi
nisi ekalesia Samoa pena foi le telo isi ekalesia laulangi ekalesia tuto tasi ona walan tuto tasi ona manatu ile mana e pulis palangi i Samoa ia langona na langona fa ilonga lanu langona na langona fine sambaria ilonga vaieli ya Yesu na mafua ina le vese i pu vai se ita mafa ile li fa ola ono o Yesu li uteia o ira Samaria o Yesu na taliatu fale atua ya mai mau pe ana e loa ile me alofa le atua pe ana e loa le lo fa atu e se manu e te mo vai o le ola yo foi na tu mo oe le a tatu ile tua ma tatu fil ngal venga le tua ma fil ngalo le tua ta we tatu o fa na o le tua ma le kalesia le tua tatu te le racist e tatu te fil ngal venga le tua le anga sa o le anga ma le anga fa le tua tu sa pe anga le anga mai ni sia tatu mo fa pe palangi mo mea tatu te sava vali ilalo me fa pena le tatu te le racist il fil ngal venga le tua e tatu te le ita i fu lava ya io tatu fi nau mo le manuio ngal venga le tua ia tatu va ia Yesu e lona mana na feiva venga e tau mafa i me umala ele aisa ui lava Yesu la wala maulalo sa fa peona ngalu lue ma futo mo na so ma futa tu le motanga tam tam ma fata sim tanga tu umala van melo ia sa fa peona hol so i fu Yesu le ngale le istangata le sa fa wala watu Yesu le fina mai se vai se tau mafai a o ia na ia faia ia le vai eli o ia na ia faia me uma na ia faia ia le tangata le o musu le fina mai se vai eli se vai se pu vai se tau mafai le li fa ola e tato te le fai longa lanu pa tatu o malo le tua e langi o wai tasi tangata uma tutusa tangata uma i le tua i le pa tatu fo ia Yesu tatu lia fa otanga e fa mai le Yesu le alona Ioana tau pe lima Ioana tau pe fal fo pe lua sumal toru ai o mai o naso o nei fo iai o e ta po fa maoni la to ta po ta mai le nganga male upumoni o walo sa ilta ma e ta po fa pena ia teia ia o le tu o le nganga la vaia o e ta po ia teia e ta tawon ta po ia toi ile nganga male upumoni male fa maoni e ta to te vai nga iai o le nganga ton wana ta to te ta po ile tua tata po ile tua le nganga o le tua ma le upumoni le tua mena lua lava meta e ta ta tu mo e veita to ma cristiano ta sfitu fa maoni le tua ta to te fai nga le tua un ma ta to fai fa fa vasenga po ai tele o ile titi o i mo o i mativa ele ta to mo le nganga o le tua e tatou te soifumo tatou olai ia atoa ma tatou te ola le upumoni le atua o e ape mai esi o e tapuai faamaoni latou tapuai le tamā i le agaga ma le faamaoni po le upumoni ua o loo saʻili le tamā i e tapuaʻi faapena ia te ia io e tapuaʻi i le agaga ma le upumoni e tatou te lē faailoga lanu pe a tatou mai i le ekalesia le atua tatou te lē vaai po ai e tele o le ititi tatou te faiagaluega le atua tusainoʻo mai le atua i o amoʻolima e failagaluega atua pe ititi pe tele e lei faitauina i iesu ia nai tupe na togi atu e tinā lea e fai mana taulaga ana faitau i iesu le agaga na vatua e tinā lea ia mea uma sa ia te ia e faitaulaga atu i le atua na sili ai lan taulaga i lo e lo faapea na vatu la tupe tele ai le vatu i le agaga foaʻi ma le faamaoni ia tatou te iloaina ai e le fetalaiga tusiga paulo o lo tusie le tusi o kalatia ma taupe tolu ga le faupe lua sumaleona aua o atalii o le atua po le fanau o le atua atalii mafine o le atua outou uma lava e le faatuatua iā keriso iesu ua outou uma lava na baptisoina iā keriso ua outou ofu iā keriso i le o iai se iutaia po se eleni
Lo ia se polonga po se saoloto. Lo ia se tane po se fine. Wa tasi lava o tō uma ia ke riso Yesu. Ea ua breakdown uma lava ia mea ia fte na iai se ai ia tangata ma wa ia tangata i lale tino. Ai ma whapeo na tasi uma ma level uma tangata uma ia le whaolotanga ia Yesu ke riso. O baptisoina i tātou uma lava ia ke riso. O tātou ofu e tasi o ofu la mi o tonu. Wa tasi ai tātou. E lengi u te ia pong e lengi pong u te ia pong Samalia. E o lengi polonga po e saoloto o lengi e matitiva ma e mau oa. Wa tutusa i tātou umal whaolotanga. Wa e tasi lo tātou whaola. Tātou te iele na tua e fine. Le na tua e fine le ia na vai le vai eli. Ia e ta mo e ta ulo nu. Ina i o maise o lato moli mawina le mesia lea wala tal noa i lungwal vai eli ia ona na ia tuina tua ile tau ina tua ile lona nu e tangata mo o mai to tele fa mai la fio ngale atua o to tele tangata le ailea wala to fa tua mtalia le li fa ona la to invitinga Yesu la to te no fo mona yaso e lu aso no fa Yesu e monso ele aile i Samaria ya ele sa musu ya vese se vai mo le faona ya le o ia mo le vai le ola ina o ia talia ina Yesu eve mo na li faona le sa nga melaltino lo langi nei ele silia e me lo langa nei per fitela Yesu ele na me ai o la tangata a me umala ma fionga umale tu le mai lana fionga e fa peona fa nene tātou ma o le upumoni na tātou te olai e tātou le anganga o le atua ma le upumoni le atua ia ua li ua la tina lea ia na toa tele tangata lona ai Samaria fa peona fa tua ia Yesu o le mafuanga lona tolu e awan tātou ave tātou peo i Yesu i le tala ingo le tala lei ona tātou te langone ina i le tā u o le tangata i le finangalo alofo le atua. E nau le atua ina ia la vea i le anganga mo le o le whaavau. Ma o le aunga atoa ngā o le mission a fio mai Yesu. E whamaile tusi o Efeso mta o kwe lua, o kwe lima, na se o kwe fitu. A o ti lava i tātou i ami o le anga. Wana whaola mai ai tātou whaatasi makiriso. Wana toe whaatutu whaatasi mai fo i ma whaano no whaatasi i tātou makiriso Yesu i mea o i le langi. Ine e whaalia tupulanga atali. E sile ese o le whaola i olo na aloftu noa. I le angalelei mai ai tātou i a kiriso Yesu. Nea wa whailua mai le sile ese o le alofo Yesu kiriso i a tātou. E ala ilo na fio mai. Ine e whapeona faole ina i tātou le whāna wa tangata sala. E le Roma mtau pe lima lon whau pe valu. Na wape mai a ua whaali tino ina mai e le atua lona lava alofa i tātou. Ina ua maliu ke riso masuyo i tātou. A o tātou anga sala pea. O le nei, ua tau a miotonu ina nei tātou i lona toto. O le faole ina e i tātou. E le faole ina e i tātou e ia aile toa saisea. A wa hawhai wale leita ngat i tātou ma le atua i le maliu lona alo. Ina o whai tātou mona fili. E matoa whaola ina lava i tātou i lona soifua o i tātou o le lei maia. Tātou wa i le alofa whapitoa o le atua i le whanau tangata. E tātou te langona i le alofa whapalpalma le alofa muti vale o le atua i le tangata na sala. Nea na uina mai Yesu Keriso. O whaalitino mai le atua lona alofa. Ne o whaalitino mai e ala ia Yesu Keriso o liutino tangata le atua. Ne o whaalitino mai e le alofo le atua ina o liutino tangata le atua. Ne o maliu mai Yesu e whai mo tātou sui a o tātou wanga salapea. O le ne o tau amitino ina i tātou i lona toto. I le whaolina mai e tātou e ia aile toa saisia. E po ala ia popo ngā maftianga ma me tutupu tātou laulangi ma soi fuanga laulangi la leanga lo tātou iai. Ia wo ungan whaolin whaali o mai le alofo le atuan whaolin nei tātou. I le maliu Yesu.
e whapewhia on tātou tofsini ina le lofo le atua, pe a whau tātou le ina whaolotanga. E siri atu o le lofo le atua, i e ua latu te ina whaolotanga, ina ua ta ave Yesu Kiriso mo tātou li whaola, mo tātou whātua tua, mo tātou lia, mo tātou wola tu sai marwhinga le atua. O siri atu nā lofo le atua tātou, lolo nā lofa n whaaria ia Yesu, a o tātou asala. Ia, mai le Roma tātou te masani ai, e Roma tau pue valu, whau pue tō sumartasi. O le nei sa e sa tātou upu i nei mea, a whai wa au mai tātou le atua, o ai se whaasanga tau mai ai tātou. O ia lava sana le whaasau ina, lona lava alo. A watu ina mai o Yesu ia i tātou umalava. E le whai fua mai ia i tātou, mea umalava whaatasi mai ia i se a. O ai se na te mōri e lau filfili a le atua. O le atua ta ua mea tonu ina ai tātou. O ai se na te whaasala ina mai. A o ke riso, o ia na maliu mo i tātou. O to e tū mai lava. O lo ile i tū tam tau fo i le atua. O lo whautua o ia mo i tātou. O ai se na te whaate se ina mai tātou le alo fo ke riso. O le pōpō ngā ea po le atua tuvale, po sauwā, po le onge, o whaalawe lava, whaale po le lava lava, po le pangatia, po le pelu, whapeon tūsia, ono o oe u whasio tia i mātou i aso oma, u whatau ina i mātou peon māmoe a whasia. A ua tātou manu māloa ia i nei mea umalawa, ono o ia walo whamai ia te i tātou. A ua o manatua e le mawhai e leoti, po le ola, po angelu, po alii, po e malolosi, po mea nei ona po mea tali, po mawalunga po lo loto po se tasi mena whaia, e le mawhai ia mea ona whaate se ina i tātou le lofo le tua, lo ia ke riso i Jesu lo tātou wala. Ia wane, tātou ilo ina le mau lea, e le ai masisi lava mea, e mawhai whaate se ina i lātou, e ua lātou ta lia le whaolotanga i Jesu Kiriso. E o lava i le oti, ta o mai le oti le tangata o whātuatua i a Jesu, e moe malolo, e whātaritari tai ao le ola e whaavau, pe ato e fio mai Jesu, e o le oti, e le mawhaina te ai le alofo le atua, e le tangata ui atalia le whaolotanga. O ai lana tātou te pole ai, o ai tātou to e atua tu wale ai, pe a whai o tātou lia Jesu, ono whapeo le tausia i tātou Jesu, so e le aso e fio mai ai, pe mua mai le oti, pe mua mai Jesu, e le se tasi o ia lava mea laulangi nei, le se popo ngā, le se me mafti ai, e le tangata i laulangi nei, e mwhain whaatea se ai le alofo le atua. E whapeo nā vea ma, lui tau mo i tātou, ina e awan e avea se mea lava tasi laulangi nei, e whaatea se nai fo ilo tātou alofo i le atua. Awa e le mwhai se mea lava tasi o le oti, ona whaatea le alofo le atua mai tātou. Ia, awa fo ina i se mea lava tasi o le oti, ona whaatea se nai lo tātou alofo i le atua. Ona maftanga lona wha, ona mafuanga lona wha, e awai on tātou, ola peo Jesu ma o ona tui, ngā lue ngā le atua, e peo au ona Jesu, e tala ingo le tala lei, ole mafuanga lona wha, e wha marosi ai lo tātou ola wha le hanganga, ma lo tātou au ona wha mahaoni i le atua. Nanu inga, ole, e au ngā lo tātou whaio ngā lue ngā le atua, peo na ngā lue Jesu lau langi nei, e tātou te a, so sani leo tātou alanga wha le hanganga, ma e wha marosi ai fo lo tātou wha mahaoni i le atua. Ne wha mele tu so Filipi mtau koe lua wha pe su tolu, au wao le atua o ia le ngā lue tu tonu ia tō i lona whina ngā lua lofa, ina i o tō loto ma ngā lue ai. Ia o tō whaia mea umalava ma le mui mui, ma le le fe whina wai. Ina ia vea o tō mai ua le matau le ngaina, mai ua saola o tō a mio, o le whana ua le atua e le pōna i lumo tupula ngā mio, wha pio pio ma le whina wale. Ua popula ia te ila tō la o tō a mio, wha pe o mea e wha mamala mai laulangi. Ta pe o le lama le masina le pō, e wha pe nala o tō a mio suru atu laulangi, ina o taua tātou talia le whaolotanga, ma tātou o hatu le li whaola.
e au ngā mo tātou, e au ngā mo tātou alanga whaaleanganga no tātou ngā lulue e whamaoni e peo Iesu na whamaoni se o leoti au iai laulangi nei. E whamaile ronga mta o poe valu whaupoe lua sumaleono wa tātou i loa fo e ngā lulue whaatasi mea umailele iai lātou e alo whatu i le atua o e ua whala uina i lona whina ngalo. E ngā lulue mea umalava mone manuia i lātou o lātou talia Iesu Keriso ina ia whapeo na vi ia i le atua ia i soifuango i lātou e ua lātou talia whaolutanga ma lātou nau e ua ngātu i le atua le whātou na i Mose le nuo Israelu le vau o whapea atu tuso teo teo noma tau pue sumartolo whaupoe wha tō te muli atu i a Iova lo o tō atua mo o tō mātatau i a te ia na wha matau siusi i ana polo inga tō te wha longa fo i lona si ufonga mo o tō au ona i a te ia ma pi i atu i a te ia whātou nunga nā mai lau o nā Mose i le no Israelu le vau matua le tātou te le vau matua lau langi a sala tātou tu iai whātaritali ai le aso e fio mai lu tātou li whaola le whātono tātou la fio ngā le atua tō te muli ati a Iova lo o tō atua mo o tō mātatau i a te ia ma tau siusi ana polo inga e hao ngālo tātou ola mo lelei e hao ngālo tātou peo Iesu Keriso o hao Iesu Keriso e matau i lon tamā na ia whaile whina ngalo lon tamā ma tau si polo inga lon tamā ma whātau nuule ele lana misiona na wina ma ie lon tamā ina ia whapeo na sauni ia whaoratanga leo whātau nei tātou mai tō te muli ati a Iova ma o tō mātatau i a te ia ma tau siusi lon polo inga me ia haon tātou whaia e tātou te mauaile leo langa pa ia ina mai au ngā mo tātou o la whātua e tupu elo tātou whaamaoni i le atua mo tātou whātua e a te ia pēr tātou talia Iesu Keriso tātou au ona i le atua pēna whai Iesu au iei laulangi nei a whamai Filipi mtau mua whaupai sumalua mai le au soe o te manau ia i loe o tau o mea na ho i a teau wa hiu ina tupu a tili ai le tala lei mea Paulo tau te manau i o tau i loa mea uma ia na tupu i a teau mea uma na uko furu ai le tala inga le tala lei na tili e o na tupu le tala lei na tili e o na manuia ngā le atua ia whapeta tau na vea ia meti ngā ma mea tātou te ono sai ai mo tātou nau wai ina ia tupu tātou whamoe ma tātou whatutu i le atu ma whamahoni i le li a wai au ngā ia mo le tala inga le tala lei tātou te le whamea ia meti ngā e o mai ono tātou le nu o le atu ma ngā le atu a oa meti ngā e o mai tātou te ono sai se o leoti a wai e le whamonea ngā le atu mo i tātou te manui ai tupu ai lo tātou whatuatua so ina o mai le aso e fio mai Iesu mai le timo te e lua tau poe wha non whau poe lima a o oe tu sia Paulo e timo te o i e wha utauta i mea umalawa i e ono sa i me tinga ai i e whaile ngā luenga le fola le tala lei i e matua wha i wina lau whaiva wa o hau wha malingi ina nei lo toto wa lata ona po o te haluai wa o tau le tau le lei wa i ua tea o le tau sinonga wa o ta hawhi upo le whātua o le nei wa te wina moa o le palo le ami o tono e fo ina mai i a tea o i le la vaso le ali i le whamasino ami o tono e le ngata fo i a tea ai whapei la tau umalamu e fia i le whaali mai o lo tātou whaola tala lea whamalo si lea polo lona tali whaale angango Timoteo i e whautauta i mea uma e au ngā le tātou ngā lua mona ngā lua ngā lea tua Timoteo Paulo o en lātou tala ia le tala lei leo whamalo si atu Paulo i whaiwhi au lai titi whaiwhi au tala vou i e whautauta i mea uma i ono sa i me tingai i e whaile ngā lua ngā le fola le tala lei i e matua wha i uina lau whaiva e matua wha i uina lau whaiva au o wha malengi ni nei lo toto
ua lata ona po o te aruai. Ua o tau le lei, o i ua te au le tau sinonga, o ta ofi le upu o le whātua tua. O le nei o te wina moa o le pale o le ola, la mi o tonu. E fo ina mai, ia te au i le ala vaso le ali il whamsino a mi o tonu, le ngata fo ia te au, au i lato umalawa, o e fia lon whaali mai. Ia tatu whamaoni, ia tupu lo whātua tua, ia tia ilo whamaoni ngā lue ngā le tua. Au te whaalangolango, e whaalangolongo i mea tinga. Au fo te whaalangolango, isi whaial le ngā luenga na walau inai o ele tua te whaia. Tātou te ngā lue whaatasi umalawa. Wa tofu i tātou, ma le walau le tua, tofu i tātou, ma tālene mai le tua, mō le ngā luenga le tua. Ele i se tasi e tu mo oe, ele i se tasi tu mo au, le aso whamsino. Whapeona lalo inai, mea oman tātou, sau kou fru wai la langi ne ma tātou whaia mo le li. E whapeona tu Yesu, e whautua mo i tātou, pe a tātou whai man whamaoni la ngā luenga ma tātou ngā lua mo ia, so i le aso le whamsinonga. Leo whai mai a Paulo, mo tau le lei. A lawa me mātongo fi, no o mai maliuma le oti, a lo tātou whaia ngā luenga le atua ma whamaoni. I e ngā lua ma whamaoni, i e ngā lua ma loto tele, au e te loto vai, au e te fiu, i me tupu, i le ngā luenga le atua po laulangi o lo tātou iai. Au ai, o mai lava popo ngā, i o mai whai ngata, e testa i lo whātua tua, a ia tupu lo whātua tua, ia tupu lo whamaoni le atua, ia testa oe, a lo whapeona e tu mo le li, a wai le to i lalo Yesu, i le sa tauro, ona o oe mau. Pole, nonda limo mafuangan, muli le tātou te vaianga iai, e au ai on tātou, ola peo Yesu, mau ona ngā lue ngā le tua peo na whai Yesu, i laulangi nei a o a fio mai, e sau ni el whaaratanga. Ole, mafuangan ona lima, e whaamoni e nei tātou i le tua, pe a tātou, au ona whaamahoni, e peo na whaamahoni Yesu, i lana misiona. E whaamani nei tātou i le tua. E pe a tātou ona whaamahoni, tātou whaamahoni ngā le tua seo le oti. E pe ona whaamahoni Yesu seo le oti. Na toi tū mai, tū man malo. E whapea fwena tātou ti ngai popo ngā, so i whaangana seo le oti. A tātou toi tū mai man malo. I le tai ao toi tū, pe a toi fio mai lo tātou li whaona. Tātou i loale. Fata oto na fa Yesu e fata mai i oti mama moe ma ti am tau pelu suma lima on fa pel tolu suma fa on fa ya tu le tupu ye o ilona i tu tau matau o mai o to o fa mani e ina lo tama e fa mo o to tofi le malo o sauni mo o to au li fa va ina lo lani o ana o fia ai ona o to avane ai le ni me o te ai ai no o fia inu on to avane leo ni vai o te inu ai. Sa whaia o matangata esi o o to talia leo a. Na o le lavalava o o to wha o fuina leo a. Na o mai o o to asia sia mai leo a. Na o ile whalpuipui o o to ane ai lea ia tea. Tali mai ai lea ia te i o ea me o tonu e whapea mai lea li e. O ana whea na mātou ilo ai oe ua fia ai ma mātou whangaina oe. Po fia inu ma mātou avane e te inu ai. O ana whea fwoi na mātou ilo ai oe tangata esen mātou te lia oe. Po le lavalava o mātou wha ofi ate oe. Iaon, o ana whea fwoi na mātou ilo ai oe ua mai. O il whalpuipui mātou atua i ate oe. Tale atu leo o le tupu. Tale atu leo le atu o whape ate ate i lato. E moni o te whai ate au tau. A wana whaie o tau le tasi o au pito i titi o uso nei. O hau lava lea o tau whaie iai. Whapeo no tau whaia e se au pito i titi o i lato nei, o uso nei. O a ulawa lea o tau whaia ai. A tonu, te lo teime e tele langona ina, ia se mele leo e whaia pe au ngā pele ai mo e lo e sosoani ai ma e tala i ai. A tonu te leo va aia se suinga mai leo liua mai i le atua saifua. Lo ia whaitawina mea umalawa e te whaia ono na swafa. Lo sila fia le atua ia lo soifua au ona ia te ia.
lo o nanga fa maoni ia tia pe fu mai ia lo nanga ile tua pele ai a lo sira fie le tua me umo le fai le nanga o le tua mo lo fa maoni ia tia e le ole tele o me tato te fai pe titi me tato te fai e fa masina le tato le tua a o lo ta o le nanga tato te fai ai le nanga fa maoni le tua mo tato a e fa moni nai tato le tua ile aso e fio mai lo tato li fa ona e le na o tupe mo me ai i o lai tangata te lenga Yesu me umalama me talai mai e le tua ma o mai le tua ai pe to si le feina to singa le tua mo o mo lo ai ngai aso umalama taitas e le na tupe mo me ai fo e tu le tua mo o mo lo ai e pui e le tua o e lo fa le mo lo fa fo e le au mo le po e te malo lo mo lo ai ngai to si le tua pui o e le au mo le po mai fa le lave se manu e ma fati ai e tato le aso ma le aso o lo le fili fa peona la matia lo sei fu mo tato ola o le to sei fu lo ngalue lo na nga pa ie ne fa peona la vai o e ma il la lango lo tato iai o fa mai lo pesi e la lango lo fa peona fio te mali vai to tele ia lo fa peona tu ma pele lo tu no le tu e lungo lan fa na uma to tele i tato ia le fa pale lo fo le tua ia tau sia i tato i lo nanga le lei me fa mo neanga ia le tua i le wana me ai le na tupe a ole fa ma lo longa le tua lo nganga fa ma lo longa le tua lo loto no maliwi Yesu ma wati atu el fa tanga te fia ai ma le nga yo le tua lo soi fu ia te oe no fa peona ngalue ina lo nganga ina ia fa ma lo si le li ma e lo tele ma fia e te soi fu mo le li fa ona fa mnianga na e tawia i le tua le tangata o ona fa maoni ai fa maoni sfua i martaulanga fa ma si ati to ina i to fa maoni sfua i martaulanga tu se lava po wale ina tatu sauninga i malu ma io tatu fa maoni i le tua ave i le tua me le tua ave a kaisara fa mo le tua me o me te faia fa mania i lo le tua e ato ai tatu lole tu sia fa pe atu tu so ngaluenga ta pe lu sful fa pe to suma lima o fa ali atu to me umalava ia fa pe ono o to ngalue ia so ani ia o vai sta wai ia io to manatu ile fionga le li o Yesu feta lai mai ia e sili le manuio le na te fo iatu ile manuio le na tali ina mai sil manuio le fo i lo le manuio le na tali ina mai me te fo ile tua e pe on fa tu nai ta to ile tua os fua i mataulanga to mo lo taimi mo lo soi fua ia mo lo ata mai me umala mai le tua ta le ni mai le tua ia te fo ile nga le tua e fa mani ai le tua e ate oe e sai tau so tai e fai tau to se lau ia fa mani nga le tua i lo meta to te fai mo ia ta to fa lo ngai le ole la langa e so fio mai le au onda le ie ma fa mahoni un fo le maia i le fio lo wale ka tu le sona na nei tu la ia i tau le lo fo le tua e fa tasimai i ate o tō umalava i nei wha peone tātou i loa e au ngālu tātou wha ngā lua mō le li me o tātou au tūo nei le sona ma whaanga i e lima e aon tātou wha peo Yesu tātou au nātu i le atua peo na au na Yesu ma wha maoni wa tātou te langona i nei lo langa ma whati o lo ma whati ai le tele whai tau miliona tangata lo langi le matiwa ma le tangu lima to ma mai e sese e peo na o i fulfilangalo Yesu e o baba e atu mo tangata lo maftia ma lava tia lai loi ti ngal so fo no tatu yai e te langona inai le ta u al fartanga Yesu pa e langona ina ti ngaman maftianga o lo maftia e le faito miliona tangata
ia ona latu i loa whaarutanga ia Iesu Kiriso tātou sawhanga atua i le langi ai whamani ai le atua e atua paenga ma whangalona lua ona o le galuenga le atua e whaaleanganga e tauntatua ia Iesu tātou peo Iesu walanga o galuenga le atua e whaaleanganga tātou tangatanga sala e leo tātou talo i le atua wa i ele onga leo lo tātele i ona pōnei o whapea mai o ele to yang sala le to yang sala to pe Joyce Meyer Joyce Meyer o whambe mai o ele o to yang sala ia la fionga le tua mai a Paulo me o tato te mana e whaia tato te le whaia me tato te le mana e whaia le tato te whaia ia langa ilo polo wa isim whain sosale mai ata o Iesu Kiriso sosale mai tato i lamo tātou talia Iesu whamangaruina tātou Iesu o le tātou te ola laulangi ang sala o lo lava soifu e lo tino mono tino o tātou o tangata ang sala o whamangaruina Iesu a le lava i tātou o tātou o tangata ang sala ne fo lo tātou fina o malima le oti tau whaine i mo le ola tātou te olai tele foi tate tinga ine ngale fili o nga lue mai tato la langi no tato iai tinga ine ma fo fongo mai le fili no fa pen fa le ngene tato ma le sala lo tato iai tato te lo lava e lava la tato te lo to fai le sala tato li ma fongo le ngam tato te ena fa so so ngal fili o tato la o tangata sala i lo so i fu ma lo tangata o tātou tangata sala se o la so fio mai Yesu yo na e se ai lo le mana ang sala mai tātou ma be se uma le mana le anga le filio lo fa pen fa le ngene tātou o la langi nei ino a fio mai Yesu ai li wo i tātou uma e pe o Yesu Kiriso ngai la mio tonu i le ola e fa vau non tonu e te langone le tā uo le lofo le tu tangata ai vai atu le e tangata o foi nena maliwa ile li faola e te langona ina le lofo le tu tangata e foi mai in Roma ta koe valu ai se na te fate se ne tatu ma le lofo Kiriso le se mea ne se poponga e le oleoti le se metas na te fate se ne tatu ma le lofo le tu e atoe ai tawina ia pa penalo tatu alofa ia Yesu e lei se mea na te motusia o tatu maftanga mai Yesu mo tatu alofa ile tua tatu te whamahoni e whailon ngalwe whamahoni mon mamoia wa uwhaura ina i tatu mai ho lava leoti na te le whate se ino tatu alofa e motusia ile tatu alofa ile tua e mai luna wha e whamalo sia ilo tatu alanga whale anganga e mala unanga ile tua e peona lo e Paulo ta whamahoni o Paulo whamahoni lava Paulo se o nei fola mai o tau le lei o iwa tau sidonga o tau file upo le whatua tua e ne wa te umo hao le palo la mio tonu ele ngata foi a tau i lato umo o e fia le whaali mai le li whaola e o tau o loa Paulo o mai le taimi malolo ai whaasa tau le na ia mo le li whaola ine maliu mo le li faola yena la tala tala lei e fa pena tatu na so tatu le te pe tatu tiola pe tatu tioti tatu tiola tatu oti mo le li ya male va un mule fam ma fo un mule e fa mo ne tatu ile tua e sil manuel le fo ai i lo le tali mai fa mo ne na fa mo anga na le tua fa mo ne la fa nau ne Yesu pe fio mai le li faola tatu faalo mai nai le leo alanga tatu faolo fa pe mai la ona le i e mal fa maoni unu fale mai ile fio lo ali como ni le to tatu kale sia fa ni le to la fa fonga nei tu la fa la te la ne la po yo le tu lo final mo tatu lot nan tu spaia ai Manuel Sapati Manuel ia le kale sia tatu malo au nanga le tu so le aso fio mai Yesu la fa ia tatu tal faftai le tua lo ale lei faftai lo to singa faftai lo pumoni lo tu spaia maleanga nga pa io lo fio lo na ino mato loto ine o mato pe o Yesu a o mato ona ya to e matalia lo filangalo mato faia la ngalo nga ye lo fale tua
ia whapeona na ino mātua nganga, ino mātua ola mola wa fio, ia maua, ia nisi nganga e tere le atua e tai mai a te oe, ma ia sauni ai lau e kalesia mai mātua umalawa, sio i lea tai hao te fio mai ai. Ia maria lo sapati manuia lo nu mo mātua ainga umalawa, i lo swafa Yesu. Amen.